What kind of lifeline will be waiting there for me? I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Namun. Hari ini kita mau ke tempat baru ya di Aceh Barat Daya, itu tempat Kolam Pemandian di Babahrot. Itu posisinya itu berada di area pegunungan, di pinggiran pegunungan, di jalan lintasan Abdya, Gayo Lues. Itu namanya itu Fahaddis Family, masih dalam tahap pengembangan, tapi kita tetap berkunjung dan kita lihat bagaimana kondisi di lapangan. Oke, kalian penasaran? Tetap ikuti kita, tim Namun. Through the bitterness I'm feeling, I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I'm still healing. Fight the pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall